Bog. Bog. Ja sam Neven. Kristina, drago mi je. Kristina. Pa šta radiš ovdje? A evo, stopiram, idem doma, idem za Zagreb. Gotov godišnji, pa ono. Mislim, i još sam slobodna, ali ono, idem doma dosta. Mogla bi s nama? Da, mi idemo Kam na vi Forest. idete? Kaj je to? To ti je festival, ne znaš šta je Forest. Pa nemam pojma, nisam. Koja amaterka, friend. Da, ali znaš kaj, idemo ti drugim putem. Malo ćemo napraviti avanturu, idemo preko brda. Pa da, nećemo da bude dosadno i monotono, pa onda malo sputa, skrenemo i tako. Ma daj, Si za? avantura mi je srednje ime. Odmah. Ajde, idemo. To mi reci. Čekaj, Bravo. ajde idemo. Daj, Ajde, može, ajde. I čime se baviš inače u životu? Ja sam instruktorica pilatica. Da? Da. Dugo? Svaka čast. A u biti, ne kako dugo, evo radim sam već godinu i pol, dvije. Koja ti je najbolja vježba? Koja mi je najbolja vježba? Špagu možeš sigurno Ne nastaviti. vjerujem. Možeš oba dvije noge iza glave. Da, to su ove cure kaj jogu rade. Pa dobro, nema veze. I kaj dečki, otkud vi na ovom putu? Kako ste se odlučili za ovaj poseban put? Gledaj, nije mi ovo prvi puta i malo sam duže u ovome, Dobro? a Martin mi je kolega ili ti frendić koji je trebao probati nešto novo i poveo sam ga na put. Evo doma, napokon. A gle, stvarno, Isuse. Evo nas. Dobro da sam digla glavu. Malo ćemo se odmoriti, ha? Pa mogli bi malo tu. Pa 10 minuta. Daj, popit ćemo malo vode. Vode? Da, baš sam žedna. Pa zašto ne bi pivo urađe popit? Zbog ovog se isplatilo sve ovo. I znoj, i žuljevi, i Martin naprijed, i Kristina naprijed. Ej! Ok. Di ste, društvo? Evo, dečki, malo zaostaju za mene, ali moramo se osvrnuti na ovaj pogled iza. Vidi, tu sam. Znači, s jedne strane Neven i Martin, s druge strane imamo pogled na obalu. I što drugo reći nego, ljudi morate probati. Znači, planinarenje je jedna od najboljih aktivnosti koje možete probati za dušu i tijelo. Kristina, Kaj? da je malo spori. A nema, Da, dečki. di žuriš tako? Joj, pa ovo nije tak strašno. Ja ne znam, ovi dečki kaskaju iza. Niška, dođemo tu do kraja. 20 sklekova. Jeste čuli? Jesmo, da. Ajmo dečki, tu, brzo. Skinut ruksake, kontra koči, nema sad da vidim kako se to dela. Ajde, daj Martin. Jaj, kaj to, Neven, nisu se, moja mama radi bolje sklekove nego vas dvojica. Pa čekaj, daj probaj ponovno. Ajde, gore. Opa, malo otpora, super, dobar.
danas konačno na vrhu, a i mislim da smo našli neki prijevoz dolje. I evo mislim da kako imamo prijevoz prema dole, malo već počinje čukica raditi, nije mi svejedno, ali jedva čekam zapravo. Mama, volim te. Bok!